Добар ден на всички. Честитим ви празника Свети Кир и Методија, државен празник в Република Србија и Република Българија. Да бъдете щастливи, горди, усмихнати, винаги с голяма љубов към своите си вкъщи, към всички граждани на општина Босилет и къде да пътувате в Србија. Ще се усетим на прво отделение учителката ми Круно Драйчиловци и тя казваше, ако нека отидете в Босилет, кажете на постарите хора добър ден, добро jutro и добър вечер, може би единото добро в живота, което са чули. Значи позитивно и напред от нашия поносителен Босилеград, къде и да идеме? Да се повтаряме, не повтаряме, те са Кир и Методија основоположници на християнската азбука и християнското писмо и ние им дължим да вечито и бъдещи генерации се отнасят към това с една голямо удоволствие и удивителност. Благодарим им на всичко това, което са ни оставили и което ние с голямо уважение, заедно с основното училище, гимназията, предучилищната възраст, Център на културата, Националния съвет и селата община го празнуваме и обичаме този ден да дойде всяка година. Поздравявам министъра Неми Бериша, който е министър на ljudски и манjinски права в Србия. Под него са всички национални съвети и днес е в посещение при нас в Босилет. Беше повече от един час в общината. На голямо наше удоволствие ние узнахме, хвала вам, господине министре, усетили смо sa vaše strane nasmejanost, велико културу према нама, велико уважавање и веруйте ми, многе ваше колега треба да уче кои су веќе бивши министри од вас. Jer vrlo retko ko nas posjećuje ovdje u Bosiledu i vrlo retko ko nas je stavio na značaj kod vas. Inače, izuzetno dobru saradnju imamo sa državom Srbijom, konkretno i sa državnim vrhom i gospodinom Vučićem i oni nas pomažu u mnogo čemu, između ostalog i evo najveću vam jednu lepu stvar, ali pre toga da kažem da pozdravim goste, аташето на Република България господин Тихомир. Благодарим, че сте дошли. Това е едно ново положително светло от страната на България, майка България и от страната на амбасадата Белград. Благодарим и ви повикваме за всички бъдещи наши проекти и дати да дойдете при нас. Тук в залата днеска е и съработниците на нашия министър. Един от тях е и господин Иван, ето го тук, Бошняк, който беше преди известен брой години като държавен секретар тук в Босилет на фестивала, който го имаме, прекрасния фестивал на фолклора. Той се хвана със своята фамилия от най-дългото хорово в център и ни каза, че ни много обича и ни помага винаги. У неговата е и госпожа Оливия, која е била в министерства повече, но винаги откликнала на позив. Увек е министре дигла телефон и он и Бошњака год е требало. Други ваши зарадници исто поздравям и ние од срца и тако да се и далje настави. Ми из Босилет и било dakle из неког места, kad potražimo ministarstvo, treba odmah da se javimo. Vi ste servis nas, a mi smo servis svih građana. I to je veoma važno. Pozdravljam školu iz Čustendila koja je došla Свети Кир и Методија. Поздравljam Серафима, браво. Он je danas došao da napravi svoju izložbu. Inače je folklorista prve klase. Hvala našim profesorima, svi koji su dali doprinos da danas se napravi jedna ovakva lepa svečanost i da pokažemo ministru da mi nismo mali. Da smo velika opština sa dovoljan broj naših građana koja gde god ide u Srbiji pronosi ime Bosileda, ponositog, lepog i koji voli svoju državu Srbiju. Ali ne zaboravlja srce majke Bugarske i naše važene i voljene Republike Bugarske. Koreni su nam bugarski i moje babe i prababe i svega istorija je prošlost. Idemo prema budućnosti i svi prema objedinjenoj Evropi. Želimo da nema granica i želimo da sve što radimo, radimo zajedno. I
I da ne dužim, reći ću vam jednu lepu vest. Mi smo konkurisali zajedno sa projekt menadžerom Danijelom Zarem iz opštine i sa direktorom Centra kulture Vojkanom Božulim sa svojim saradnicima da renoviramo ovu salu. Jutros je bio i pozdravljam ga državni sekretar ministra kulture, gospodin Dejan Antić. Pogledao je sve ovo i rekao ovako: ministarstvo će pomoći sa sedištima i itisonom. I hvala im na tome. A malo pre smo u razgovori sa ministrom, voljenim danas koji je došao, dogovorili da on pomogne kako zna i ume oko ove, gde sad ja sedim, ove pozornice. I verujte mi, čovek je rekao da će sve da učini da nam pomogne. Pozivam i gospodina Tihomira da na naše projekte i na naše zahteve prema Republikoj Srbiji odklikne, kako kažemo mi Bugari, i da i vi date doprinos, eto, u zvučenju ili u nečemu kako bi ova dečica i ovi naši građani tokom jeseni već mogli da uživaju u ovim priredbama, folklorima koje ima fantastični ovde rukovodioci ispred Centra kulture i Sportskog saveza, da u buduće imaju lepši i komforniji ovde sadržaj, da ga gledaju iz dobrih i udobnih sedišta. Hvala vam na svima tome, još jedan put čestitam praznik Običani!